Yam nakoy waram mani ko. Yam numit yam kui lere. Drivers mayam bu thank you hiding ko number 1 na ko. So one na liba matam sida. Drivers mayam na mi mayam praja mayam gidamakta i may type bangan naga. So all the communities, you people have been doing fantastic work since day one of this crisis. No nakoy wara so public mayam gi Raja mayam ginoy ito na seba to bibi damakta ay koy romay session with tarap thank you hiding ko number 1 da. Highway 37 se may tay gi kuki gi naga gi adum mangate. Highway 37 se it belongs to all the communities living inside and outside the state. Ko adugi kana na oiro highway se disturb to bodi ay koy romay na sumya yar roy ay basi ko adum hangbiyo handak taw kibese ay koy gi intervention kara tap kre adubu ako na pressure piba yabang kay adung ako so pibi kre adung ngasi ako thank you to all the security forces jiribam gi SP tamedong SP aduga 39 AR sio masamang yawre ako aduga CPF ang bumoy sio kamanen masamang yawre atopa ko well wishes miyam loy na kasi mateng puraga wari to bir ngasi ayaba purak piba hay base mokoy busu thank you hay bo from signing ngasi degi asidegi dispatch to matamda kari so nakoy pungling nako awa pa iba lay gano ay ko may lam khak tani ko khang ado bose kari so kara so disturb to biaroy kana na so kari na so disturb to biaroy tawro ba ay ko tumin lay ba ko ay ko ama bu khana ge ham na taba adu mapam se kadai no lay riba lam se kana ge no mapu masakit pham thoi ba ko adugi ban haiba economic blockade haiba humba just because of this crisis ko Ojek koi Manipurda irang laiba di tuna maram oiraga ekoi highway harassment se banto bodi ekoi romana sumya yar roi adugi nakoi chu kaim suwabi ganu nakoi na nakoi puning na khani do ekoi lamni highway harassment se pura safe and secure ni security forces yam 100% lairi wani ngai laite cinta to ngai laite lai ning ning bam hamla yo sak thongorga tumning ning bam hamda kamning ning bam hamda nakoi nuai na layu bako ya bro do to si bako thank you si Manipur ni ekoi highway harassment mi mayam gani aina nangna aduna highway harassment se disturb to biar roi haimani da muzik irang thoi se koi ki ga koi tai kra ko government ga koi adumba irang leire adubu yaw do ba mayam ekoi gumbadi ko wahan biar roi ba but there are still many people who are not in part of this conflict. Madu mayam bu disturb to biaroy ba. Adu tumin na iba mayam se ekoi bu disturb to ekoi su karino hay provoke to mapot la kani bu ko. Adu di hena irang tho kani ba. Adu highway harassment sida kana guman na aman oiro masi crisis na maram oiraga economic blockade ban to ba hay ba sidi yang singbagi tabak natte ko bang bahai di mi sawne ba singbagi tabak natte dugi masing ma tabak se tawre da bane ko chumdra adu gena ekoi na hiring se dugi temsu ki gano temsu noi wa gano security yaw so noi adum ek ta chalo ekoi jirbam police ko mo hai ge mo appeal ta go ekoi so hai ge thenga di gari tha da ba ko mase oi marang da tukaran to ba khara le ngoni ko adu gi do helpline number so ko hana masi irang thok mo tum da helpline number oi pi bane whatsapp da share to bane ba sidigi jirbam gi hek la la anywhere any problem ako rong mai sia so da haira u hana ai khoi gi number phao phone number i raga akoi yen thu pim na ko tawrok posu lai te ko aduna nakoi leining ne bam pham da tumning ning pham da tumo mamma su ngala su ko day and night noi chaning ning ba matam adum chat siba adudi akoi Manipur se phajaba Manipur han chai wona da timing lerga ahing chattaba day time na chatpa haiba se ahing dadi Manipur se safe oidri hai utpani ba chumdro adugi Manipur se safe oi ahing su ko daytime night time both masiani se koi Manipur siam nuana safe ba Manipur ni hai se mi mayam da utse ba ko adu ekoi jiribam police hai ge tabilong police hai ge none police hai ge free de ekoi taw se hai ba wafam se ai thamninge siri gi hauraga impa yob se ekoi rongmai loina lai nakoi kari su ki gru ekoi awat pa mayam nakoi awabam yam nakoi so mateng to ningai we are always there for you people who have been serving the people ko asu war ba matam no na sap to ri mayang de ekoi nakoi gi damak koi le kana gi damak koi le gi do ko aduga ekoi hojik koi jiribam da koi metai kangbu sune ki karap baliba mokoi koi wori tawani ngasi khak tagi pot na taba hayeng wai su simba po se tawbiya roi haibu wam se koi reasoning tawraga
we will help them to understand. Kung yan ta halaga, mas mo problem sa mga